नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्लेच वे शिक्षा ह्याब्ले त्रैवि दिशिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा संगीत ख्या नेवा जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्लेच वे शिक्षा ह्याब्ले त्रैवि दिशिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेपाया संगीत ख्या नेवा जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल नेपाया संगीत ख्यो नेवा तजिलजी बेगु छगु तडंगु दबुख नेवा आइडल हलिमे नपाङ खुशी जुगु नेवा आइडल ज्याजोया मु आजु धैगु हे झिगु नेपाल भाषा यात ढुगु पुस्ताट गठ्यांगा झिगु भाषा व तजिलजी मसिका मकेगु ख हलिमे नपाङ खुशी जुइटेंगु टप 10 राउने सकलसित जी लस्कु सेना सोना जी ज्याजो ह्याकामी सुरेश साई पाखे दक्लेन हापा तो डबली हने बपी जजपिन्द जी लस्कुस याइ थेना लोकौं वाम संगीतकार मेहलामी नेपाल भाषा व नेपाली भाषा यको मेहलादिम भाजु प्रवेश मान साके जुइत जी धन दबली लस्कुस याना चना या ज्याजोया झिम पहाजज लोकौं वाम मेहलामी नेपाल भाषा व नेपाली भाषा यको मेहले ढुङ्कुम मेजु निसा देसारिया थन लस्कुस याना चना हाक्न झिम मेम पहाजज लोकौं वाम बिस्क कथ सया धनी जुया चोम नेवा आइडल या फी चिताम भाजु सानु बाबु महर्जन जुयाटन यको लस्कु सेना चुना नेवा आइडल ज्याजोए त झन्झन ढ्याके त लाइभ म्युजिक बिया थन जित सपोर्ट यापी सकल भाजु पिण्ड जिन थन लस्कु से याटेना दक्लेन ढापा संगीतकार मेहलामी अले लोकौं हाम यको बामालाकु मे बी ढुङ्कुम भाजु भूपेन्द्र बज्राचार्य थन जी लस्कु सेना चुना लिसे कीबोर्ड पाखे रूपम सिंह गुरुङ यातन लस्कु सेना चुना जोजलपा लिसे बेस गिटार पाखे सुजित साई जुयातन जी लस्कु सेना चुना जोजलपा अले लीड गिटार पाखे भाजु प्रवीण श्रेष्ठ जुयातन लस्कु छ जोजलपा ड्रमर पाखे भाजु सुन्दर महर्जुन जुयातन लस्कु छ जोजलपा अले पर्कुसनिस्ट भाजु लक्ष्मी डङ्गल जुयातन यको लस्कु छ जोजलपा थौया ज्याजोया नापामा कन्टेस्टेन्ट जिन थन डबली
सत्यतेना वेकख बाजु राजेन्द्र साक्यजु लपा जी ठाउँ म्याल्तने गुमे प्रेम ध्वज प्रधान जुया गुमे ख थो मेया रचनाकार चोमी आदरणीय दुर्गालाल श्रेष्ठ अठे सङ्गीतकार स जे प्रेम ध्वज प्रधान जुयो ख ठोमे जे प्रस्तुत या bala chingu mikha uhu wo mikhala musagoela wo mikhala musagoela solare sulawo sulawo khala kalare kala jila bala chingu mikha uhu wo mikhala musagoela wo mikhala musagoela solare sulawo khala kalare kala jila Wala chulu kawana mana dhuku kasana kuchu kuchu kamina juru juru kathana sudu kawanela gudu katonela lohe wana haye jila jila kochuna wana wakele nilai khala bala bala chingu mikha uhu wo mikhala musagoela wo mikhala musagoela solare sulawo khala kalare kala jila Kana kana re jila, tana re jila, guzu guzu re jila, chuku chuku re jila, chumiya the chula jila, jararara wawaya, sararara othe, kochuna wana wakele nila hai khala, bala chingu mikha uhu, wo mikhala musagoela. wo mikhala musagoela solare sulawo khala kalare kala jila सुभा यो सुभादु हजुर राजेन्द्र साक्यज्यू एकदमै हेपसँग मेहला दिला आज कमेन्ट छ न्याउने अनि अब जस पिङ्के छ कमेन्ट न्याउने निशा म्याम हजुर जोजलपा राजेन्द्र साक्यज्यू जोजलपा दल यो के बाला तल जिगु थो जी बच्चा नेवा मे न त्यो रक टाइप यु नापागु मे ध्यान चिस नेना थोमे भला त्यो रक मे न चिस थुली बालाको मेलोडी तया हाला दिल यो बाला सुबा तो सुबा सानु बाबु सर जोजलपा दक्ले नापा जी मिहालमी राजेन्द्र साकी जी याद यको बिदुना थुके चारसा थुमे शायद यको वर्ष नि हो यो मेख शायद बिस्यान बुढाया जुमा थुमे 21 साले रक एन्ड रोल गा चाहिँ नेपालले त के फर्स्ट मे नेवामे रक एन्ड रोल चाहिँ प्याउ चाहिँ चिस यहाँ दिउ ख थुमे गो चिस मिहाला दिगु ख एकदम बालाजु छरा निखा छु बदिचा स चाहिँ नि
स्केले चाहिँ छु बढी चाहिँ मलाई ठेन छठा निठा जु वो चीज चाहिँ जिसमा लाइभ हाल्नुलाई गब्ले गब्ले जुई वो चीज चाहिँ लिभ हान सुधारै नाउने रियो चाहिँ नि जे छिरा चाहिँ छौ चाहिँ सुधार ब्याजना मे हाला दिगु चाहिँ नि एकु बाङा सुबह प्रवेशमान सर राजेन्द्र साकेजु जी नाचन रहे नि सिम्पल मे हाल्छन् ठाकुर नै बिट नमा हाल्यो सिक ठाकुर नै ठौटको चाहिँ हावामध्ये चाहिँ जिता ठाउँ राजेन्द्र जुन हालिदिने जिता ठाउँ सिक नुग्रे ठेल गर्ने सिक बाँल हाल मगला नाचा सान बाबु दैदे है मगला सान बाबु न म्युजिक एको ज्ञान डुम्पति पासा ख खिजा ख बेस्ट अफ लक का नेवा आइडल या त यूट्यूब चैनल सोया चिक पिसा सब्सक्राइब याना दिसा आज हिमा मेमा कंटेस्टेंट ख मेजो सिरपा खड्कीज्यू वेगट थनजी डबली झाइदि दैना प्याना जिमथाना दु हवाई जहाज बाजु हया बिगु ड्राइभर नामा क्लिन्डर नामा सालेवो न्यावैगु सालेवो न्यावैगु सालेवो न्यावैगु सालेवो न्यावैगु सालेवो न्यावैगु जिमथाना दु हवाई जहाज सुभेदु केमेजो सिरपा खड्कीज्यू वेके मे तस्कै बाला आज जजमेन्ट पाक्यौँ भने अनि बाबा प्रवेशमान सर
शिरपा मी हाउ सिक्के बाला मला ठेउ उमेर ठेउ मतलब चाहिँ उमेर ठेउ मतलब चाहिँ थपासँग टाग उमे नि कण्ठन हाउ रे नि उसिके मतलब चाहिँ चोसा बाउ खख योक्को चाहिँ मे ध्यान दिएमा होला लिपा बोया चाहिँ तरम चाहिँ मे हालमे जोया चाहिँ छ वही नो कमेन्ट थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन सुबह निशा मैम शिरपा गुजो बाला में आगो सुबह गुली वर्ष त 12 झिन्नी त दुम स्या तुली बालको हाल्दा छ लिपा गुली बालै जेला यो के बाला हाइले न पिच न एकदम बाला होला जो खुल्ला स्वर बाला अलि छदा शब्द लोमाउला व यो त होला लाइभ हालले जे मला यो ओके चाहिँ छु थिमहरु ग्यामा ने बाला सुबह एकदम बाला सुबह सानु बाबु सर शिरपा खड्कीज्यू मया जिबिन आमथे मचा निसे म्याला थन्थ्यङको ख आग मया न ठठे सुतुङ जाने बानलका हाला हुँदाछ ठयागु स्टेजे हान बाबा लागु म्याली त चाहिँ चुलाइगु जि आसिना छुन म्याला दिगु यको बाला जु छगुन यो चाहिँ ट्रफीको जो शब्द ख उकेर चाहिँ लिपा हाक्न चाहिँ मे स्टेज हाल्दैन चाहिँ ठठे लोमगु चाहिँ बानेना दिमतिन ओके सुबह नेवा आइडल हरिको बारेमा त म के भन्नु र खै ऊ मेरो जीवनको सारथी नै हो उसको र मेरो सम्बन्ध रगतको भन्दा पनि बलियो छ हाम्रो जस्तो मित्रता त खै बिरलै पाइएला त्यसरी नै तपाईँलाई सधैँ साथ दिने सेलकमको सेल पे आएको छ नि मोबाइलबाटै पैसा तिर्ने र पाउने सजिलो माध्यम अब मोबाइलबाटै बसी बिना झन्झट सबै सधैँ गर्न सकिन्छ म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. कति भयो हाम्रो फोटो किन खिचाइ यसको फोटो खिचाइ होइन कि आमा प्रभु पेको एपबाट मैले पैसा तिर्न लाग्यो हेर्नुस् कस्तो सजिलो छ प्रभु पेको एप खोल्ने क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने चाहिएको रकम भर्ने अनि पैसा तिर्ने कस्तो सजिलो रहेछ है फोटो खिचा जस्तो हो नि अब एउटा फोटो साच्चै खिचौँ है त प्रभु पे अब वालेट मोबाइलमा नेवा आइडल हाक्न झिमो मेमो कन्टेस्टेन्ट बाजु विनोद मानन्दर जुया र जिन्थन डबली थगु मे हाले त इना बिना चुना बाजु विनोद मानन्दर जु जोजरोपा रेस्पेक्ट जज द अरे विशेष ठाउँ जी ठाउँ म्युजियन 5 मिनट योको यो सुभा भेट्न ठन तेना लाइभ आया थेना प्रोग्राम एना अपोजिट ट्र्याकेज हाल्यो ख ठाउँ थेना हानस्क जी लाइभ हाल त चान्स तुनी योको मैले जानु दिन्छ अरे प्रश्न रे तकोस जोजरोपा ठाउँ जी रमेश तामा कार्यटी छपसिस मे लाउडो र ओमी ट्राइयाट नडो तै छनु गुचे छनु वने तिनी अनफुक्क हेर्नु दे खने तिनी छनु गुचे छनु वने
सिनायैमा छमनुम है पासना खनि तिनी छनु गुछि छनु नि तिनी Gunugada isi cakaka taigu pahada soigu mikada puni gunugada isi cakaka taigu paha fuk hili tini fuk jali tini khaya macha hai thana thani tini छनु गुछि छनु अनि तिनी नुगु झेले उगु नुगु खेले उमा नुम है पासली से सुनी भले उगु नुगु जले उगु नुगु खेले उमा नुम है पासली से सुनी भले दया मजिता जिगुमती नयता मग से थी लो मंगी तिनी छनु गुछि छनु अनि तिनी अनपुक्त हे लुटे खनि तिनी छनु गुछि मलाई कमी हाल्दिला आज कमेन्ट छ भने प्रवेशमान सर विनोदजू मे हाउस के बाला मे हाउस फिल एकदमै बाला मतलब ताकि नक्ने चाहिँ जन्मले चाहिँ वो चाहिँ छन्ते जोजौठे फिल न हाल छु मलाई दक्ले देमा म्यालमी पिंगे फिल देमा मेन अब ठक्क दुनुना फिल हालफट किने यागु मेन चाहिँ बाले छु योको सुबा योको पिन्टुना आज चाहिँ पब्लिक चाहिँ मलाई नेपाली पिङ चाहिँ भोटे लागे अभिलियन दिन्छ थ्याङ्क यू सो मच सानुभव सर जोजलपा विनोद मानन्दजु यको सुबारु गुगु नक्तिन हालदि गुमेख छिटै सयलाई ये मे देगाटो थिए तालदि त गुछि स फिलेना हालादिल चिसा मे हालिबले संगीत छौ माउर यो दक्के पहिले क्ल्यारिटी दाबले चाहिँ नि मिठासपन मेलोडी द उके चाहिँ नि मुर्की द मिठाको हरकत मिकातो जो चाहिँ नि भाइब्रेसन सस्टेन सुनिले गु भाइब्रेसन वे मागो गु न चीज त मागो ख ठोमे चाहिँ छिस चाहिँ नि निबैना दिबु यकुइको बिन्तुना सुबे निशा मैम विनोद जोजलपा बाला जो थोमे छिगु साले एकदमै सुझु होला कमी कमजोरी थियो बच्चा बच्चा दे दु ठेराफ दे के मला सस्टेन्स यो थाहा चाहिँ बच्चा कमी कमजोरी चाहिँ खना म्युजिक फुक ठिकै छु मे छिगु साले एकदमै लो अले सिधा यो भिन्दैन नेवा आइडल
जित धावै सुना जित लावै सुना जित धावै सुना जित लावै सुइगु कर्मी चोगदै जिले से ब्याजै गुयमा सुइगु कर्मी चोगदै जिले से ब्याजै गुयमा सुना जित धावै सुना जित लावै सुना जित धावै सुना जित लावै नेवा आइडल Yanguni bhaya kichale hogutho jigumati naya swan Yanguni bhaya kichale hogutho jigumati naya swan hatha satwe dhaka soya katha kai हत्था साथवे धक्का सोया कथा कई गुभे झुला यांगुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मती नाया स्वा नेवा आइडल हलीमे नापाङ खुसी जुगु नेवा आइडल ज्याजो छिकपिन्द गठे ताल नापाङगु एपिसोडिया टप झिन्याम पर्फर्मेन्स राउन अले जजमेन्ट या जजमेन्ट अले सकल सोकुमी भाज मेजु पिनेगु भोटिङ राउन्ड या मूल्याङ्कन ठाउँ ठो डबली टप 10 कन्टेस्टेन्ट सेलेक्टेड जुगु जुल आ वेको पिनेगु जि छसी कथा ना कया हे ओसियान हापा ठाउँ टप झिन्याम मध्ये टप झिम जग सेलेक्टेड जुइगु कासाखे टप न्याम सुसु ठौँ या दबली ठो नेवा आइडल पाखे प्याज हाइपी ख वेक पिनिगु पला थने दित थया बिसायना दिमते वेक पिनिगु पला मेमेगु एपिसोड मेमेगु ज्याजोले न याका दिस जिमिगु पाख नेवा आइडल या गोसा खल अले जिगु पाख यको यको सुबाय देसना चुना आज छसकथ सकल बोटी कामी मेहाला पी सेलेक्टेड छिम स्या ना कया हे वेकक बाजु सुमन साकेजु मेजु एलिना साकेजु बाजु सुशील साहिजु बाजु राम महर्जनजु बाजु पूर्ण कुमार अवालेजु मेजु सिल्भिया प्रजापतिजु बाजु पुष्पराज साकेजु बाजु मञ्जिल साकेजु अले बाजु जितेन्द्र साकेजु वेक सकलसित यको यको सुबाय देसना सुना नेवा आइडलिया ठौया ज्याजो झ्याकेट नेवा आइडलिया मुजज लोकवाम मेहलामी संगीतकार हनेबम प्रवेशमान सरजु अले लिसे ठौया पहाजज लोकवाम मेहलामी मेजु निशा देसार लोकवाम मेहलामी सानु बाबु महर्जन जुयाटन यको यको सुबाय देसना चुना यको यको पिन्तुना देसना चुना ठौया त ढासा तो ज्याजो ठौवे कोचागु जुल ठौया ज्याजो पाख जी सुरेश साहिन बा सुबह जेमा भै संगुलिक तुनि जगदासा सता सोसुनि जगदासा तुमन जंगा पोटे भइगु स्वाते भइगु सताना चिताटे है झुला रे है मेजु संगुलिक
चुनी जगदशा छता सोचो नील जगदशा तो मन छता पोटे भइगो स्वाथे भइगो छता न जिता थे झूला रे हे मेजो मेजु यात गुली जकलोगो मेजु यात गुली जकलोगो अंति जो नावोगो जितला अंतिया एलामा जितला अंतिया एलामा छंद जग स्वेद सगा छंद जग स्वेद सगा बुरु बुरु बकु बोला मन भरा भरा सन वो जग नपलाओ जग है गन गन किना बुरु बुरु बकु बोला मन भरा भरा सन वो जग नपलाओ जग है गन गन किना छगनिगा संग हितिया फुसे वंग छगनिगा संग हितिया फुसे वंग ए मंग वंग मंग वंग माखय भात गंग ए वंग वंग मंग वंग माखय भात गंग भन्साया दुखचा केना दस्तुर थे बापेंग भन्साया दुखचा केना दस्तुर थे बापेंग Situse, oh, hey, situse, oh, luga, yause, sargana yechuse, sargana yechuse, lumana thola changu, janmadi, bintuna, 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 oh, situse, oh, situse, oh, nuga, yause, sargana yechuse, sargana yechuse, lumana thola changu, janmadi, bintuna, 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 oh, situse, oh, nuga, yause, oh, sargana yechuse, sargana yechuse, lumana thola changu, janmadi, bintuna, 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 bintuna. Newa Idol. Sponsored by Silpay. सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्ले चुए शिक्षा याबले त्रैवि दिशिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा संगीत ख्या नेवा त जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा Newa Idol.